Kwizera umukobwa nk'uyu ni ibintu bigoye cyane. Kumwizera biba bimeze nko kwizera umusenyi urunze impande y'amazi, kuko haba hari amahirwe 99% ko uyu musenyi ushobora gutwarwa n'amazi. Ibaze nawe umukobwa nk'uyu womwizera gute? Umushatsi yawugize kopi yageretse ko uyundi, inzara yazigize kopi yashyize ko izindi, ingohe nazo nuko yazigize kopi yashyize ko izindi, eka ingizi nazo nuko yagize kopi yashyize ko izindi. Mu maso hoho ntiwovuga, yarahinduye irangi. Uyu muntu nawe ubwawe urumva wo mwizera gute? Erega ibintu byaramaze kugera ku rundi rwego, aho abantu bakora ibintu uvuga nk'aho ari ibyaha ariko bakabifata nk'ibisanzwe. Ibaze ukuntu kera ibintu byafatwa nk'ibizira, uyu munsi bikorwa nk'aho umenga nta n'ikintu cyabaye. Kera abakobwa baho bakurana indero, bakura babigisha gutuza, kubaha, kwambara neza, ariko ubu ibyo byovyo si ukubirenga gusa, ni utumini, amapantaro, amameshi, ingohe bagahindura, iminwa bagahindura, mu maso bagahindura. None uyu muntu nkuko natanguye nkubwira, wewe uvuga gute ko atogereka ko abandi umukobwa yageretse umubiri wiwe akawugereka ko ibindi? Mbega umukobwa utikunda urumva wowe yo gukunda gute? Muri make, kugira ngo umukobwa afate ingingo yo gufata umushatsi wiwe akawugereka ko uwundi, nuko aba yabonye ko uyu mushatsi wiwe utamubereye. None uyu mukobwa ataberewe n'ibyiwe, wewe womubera gute? Kugira ngo afate isura yiwe ayigereke ko ibindi bintu, nuko abona ko iyi sura itamuhagije. Kugira ngo afate ingidi ayigereke ko iyindi, nuko abona ko ibi bitamuhagije. Kugira ngo afate inzara azigereke ko izindi, nuko abona ko ibyo Imana yamuhaye bitamuhagije. None nawe uri giki? Uri umuhungu nyabaki uvuga ko uyu mukobwa wifuza ko uwo muhaza wenyine, uwo mubera mu rukundo, mu mutima, akagukunda uri umwe ntiyipfuza abandi? Sinibaza ko byobaho. Wo kwizera gute icyotuma uyu mukobwa atakuvanga? Ko abakobwa nk'aba baba badashaka urukundo, ahubwo baba bishakira inoti. Kera ibintu byari biri mu buryo bwiza, ibintu twita ko byambagwa n'imaraya, abantu benshi ubu barabyambara nk'aho umenga ni ibintu bisanzwe. Ibi nibyo byerekana yuko twagomba tukanavuga ati isi iri kwiragera ku iherezo. Ibintu byazira kera byinshi byabaye ibisanzwe, aho umukobwa yambara ipantaro akumva arisanzuye, akumva nta n'ikibazo na kimwe afise, akumva yicaranye na nyina bukwe yambaye ipantaro, se bukwe yambaye ipantaro, umugabo we yambaye ipantaro, akumva n'ibisanzwe. Akumva kwambara kamini kagera hejuru mu matako, akumva aratuje, n'ubutako yashyize hejuru, yicaye imbere y'ababyeyi, yicaye imbere ya ba nyina bukwe, ba sebukwe. Ibi akumva ntacyo bimutwaye. Sinzi impamvu ubu ukwambara nabi bisigaye bidafatwa nk'aho ari kosa, ahubwo bisigaye byarabaye ibintu bisanzwe. Ibi ni nabyo bibabaza Imana cyane. Gucumura, abantu baracumura, byama byabaye, ariko ibaze ukuntu abantu b'ubu bacumura, nyuma yo gucumura bagafata ibintu nk'aho ari bisanzwe. Umuntu arava gusambana ugasanga ari muri bagenzi we ababarira ati rega kakana nakariye,
abandi bati erega wa Mungu twaryamanye yansigiye amahera ya n'aya n'aya. Ibi ni ibintu byerekana ko icyaha kimaze kugera ku rundi rwego, aho umuntu acumura ntanigaye ahubwo akabyigamba, akabona nk'aho umenga yatabaye igihugu ni intwari, hari igikorwa yakoze cy'akamaro. Ngo rega ka gahungu kangira ko amanyamameruka kukica, ngo rega mvuye kumubeshera, mvuye kumugambanira, mvuye kumuteranya, uzi ukuntu yigira amanyama, namukoreye ibi n'ibi 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 n'ibi, bijya byose nije nabikoze. Abantu ntibagitinya icyaha, ahubwo basigaye bafata icyaha nk'umenga ni ikintu gisanzwe. Ibi ni ibintu byerekana ko abantu batagitinya n'Imana, ntibakimenya ko Imana ubu yoba igihana nka kera. Egome ntigihana nka kera kubera ko Yesu yatwitangiye, ariko si ukuvuga ko ibyaha mukora, ibyaha dukora, ibyaha bikorwa bitababaza Imana. Kera Imana yahaniraho wakora icyaha aho naho igaca ikwereka ko ukosheje. Ibi iyo aba bikiriho n'ubu, Yesu ataje ku isi ngo yitangire abantu, ubu abantu bose baba barahonye, kuko umwana w'Imana niwe yitanze mu buryo bugora gutahura abantu benshi. Ariko nubwo ari ibintu novuga ntibiri mu binyegezwa by'Imana bigoye gutahura, icyo ugomba kumenya ni uko amaraso ya Yesu yakingiye byinshi, kuko Imana ubu irashavura igiye kurandura cyangwa ngo ihane abanyabyaha, aho naho amaraso ya Yesu agahita atangura kuyihagarika kaboroga. Amaraso ni ikintu gikomeye. Ibaze ukuntu abazungu bakoze umuntu bagaheza, ariko amaraso, impemu bikabananira. Ni igisigabwenge rero, ariko bitangaje ukuntu incungu cyangwa se uburyo twacunguwemwo kugira ngo tudahanwa aho naho, turonka umwanya wo kwikosora, wo guhanurwa, tutariko turahanwa aho naho agakosa gato duhita duhanwa. Ngira ngo muribuka abaherezi b'abana ba Aroni, ikosa bakoze ko bahise bapfa aho nyene. Ni benshi bakoze ikosa bahita bicwa, aho ugiye kubiraba neza usanga na Mose yakoze ibitangaza byinshi ku isi, aho yavanye Abisirayeli muri Egiputa akabazana muri Isirayeli. Nawe hari ikosa ashobora kuba yarakoze, kuko ntabwo yashyitse iyo yari atwaye abandi. Imana yaramubwiye ati jya aha n'aha n'aha, ati nje gukora iki? Ati uje gupfa. Egome Imana yakomeje kumurinda, kuko ntiyigeze yemerera Satani ko atura umubiri wiwe ngo awutware, kuko Mose yari umuntu akomeye cyane yavugana n'Imana, yararinzwe n'umumarayika, hanyuma ajya kuruhuka. Ibi ndiko ndavuga ko kera uko Imana yahaniraho byahagaze kubera amaraso ya Yesu, ariko ikibabaje ni ukuntu Imana itagihaniraho, abantu benshi basigaye bafata ibyaha nk'ibintu bisanzwe, bidegembya mu byaha nk'aho umengo icyaha ntacyo kivuze. Umuntu ariba akigamba, umuntu arica akigamba, umuntu arakora ikosa rikomeye akigamba. Ibintu ni ukwita ko ari ibintu bibi imbere y'amaso y'Imana. Reka rero nshuti zanje, muri uyu mwanya twafashe kugira ngo tujye turahanurana, twibuke yuko Imana ikibabazwa n'ibyaha dukora. Egome simvuze ngo dukore uko dushoboye kose duhagarike ibyaha kopokopo, kuko Shetani nawo ari aha ku isi kenshi na kenshi. Tugomba gukora ibyiza tugasanga yadutaye mu nzira mbi, ariko reka twige kuzokwama twigaya iyo twacumuye, kuko Imana irarindiriye, irumvira uwigaya.
irumvira umuntu yemera icyaha akavuga ati Imana ndakosheje umbabarire cyane. Ibi birayinezera. Ibaze nawe uri umubyeyi ufise abana aba bana bagakora ibyaha cyangwa bakagukoshereza, bakanakwereka ko kuba bakosheje baticuza, wewe wo kwiyumva gute? Bitandukanye cyane n'igihe umwana yokosha ariko akaza akavuga ati papa nakosheje mbabarira cyane. Cyane cyane ko impuhwe z'umubyeyi zama ku rugi. Twatanguye nkubwira ibibi by'abakobwa, ariko si ukuvuga ko abakobwa aribo bakora ibibi gusa. Ni mu mpande zose, eka mu bagabo, mu bagore, mu bakobwa, mu bahungu, ibyaha byamaze kuba byinshi, aho usanga urukundo rwaraheze, ukwizerana usanga kutakihari. Abari mu rukundo ntibizerana, ababana ntibizerana, abakorana ntibizerana, kuko bazi ko ubu abantu batagitinya icyaha. Uja kubana n'umugore ukamusaba ko mumanza kwipimisha kubera ko uvuga ati iyo bijya hose uyu yarasambanye, wanasanga agwaye umugera. Eka n'umugore nuko ukavuga ati wa mugabo we, mbere yo kutubana tubanza kwipimisha. Nawe uvuga ati sheri wanje ndakwizera ngo tubane. Ntigikunda, kuko urukundo rwaratimvye, ibiba kuri ino si ni byinshi, icyizere cyaraheze. Inshuti zanje, reka rero twige kwigaya iyo bishitse tugakosha, kuko bizotuma ducirirwa inzira zerekeza ku Mana ibyagiye mu ijuru. Reka amaraso yaducunguye ntaze abe ay'ubusa, ahubwo natwe twige guca mu nzira za Yesu kugira ngo dushobore kumukurikira, nk'uko yavuze ngo ntawe uzoshika kuri data atanciyeko. Igihe cyose rero mu byo ukora byose shira Imana imbere, kuko irakurindiye. Nubwo waba uri umunyabyaha bingana gute, yoyo ntabwo irambirwa, irakurindiye. Je nkunda kuvuga ngo no God no life. Mfise impamvu, ndazi neza ko ubuzima butagira Imana buba buri mu bibazo byinshi. Nawe rero igihe cyose uze uhe agaciro Imana kandi unayubahishe mu byo ukora byose. Jewe wari kurumva muri kiganiro banyita L6 Sinze, ndagukunda cyane. We twabanye guhera ku ntango y'iyi video gushika uyu munsi irangiye. Reka nibaze ko wewe wakuyemo impanuro nyinshi zitandukanye, kandi utubwire muri komantere nawe icyo wovuga ku bintu biriko biraba muri iki gihe. Ndabakunda cyane. Ntibagire gukanda like, partage kugira ngo abandi bashobore kubona iyi video ari benshi, bityo bakuremo inyigisho zitandukanye hanyuma bikosore.